khona into ekade ngiyibuka la ku social media la engiyibukile kwawukuthi vese iliwa abantu besimame. Uyabona ke impi mayiliwa abantu besimame. Thina njengoKingi asivumelekile ukungena siphawule noma ikanjani. Ngoba abantu besimame nje bayizwelana amandla ngendlela yabo. Nabo kodwa bali bodwa kusuke kulwa amadlozi abo. Ela lo idlozi lithi thina ngesihlulwe imimoya yalo. Yalo imimoya ithi ngesihlulwe imimoya. Impi engapheli. Kodwa iyakwazi ukushaba ngomqondo kube sengathi kuyaxolelwana mayisiqala phansi. Kodwa impi esitoxic njenga yalabo gogo abawu2 okugogo uSikhotheni nokugogo uMaweni, impi yabo ayisaliwa yiwo, ingenwe izidalwa namadlozi abo. Sekune team yesek kaMaweni ne team yesek yaSikhotheni ziya attackana and they will leave no stone unturned. Kusazovundululwa. Sesiqalileke nathi ngoba phela egcineni siphethe la nabanye ogobele engibazi abazi inkunzi nabahlakaniphile siphethe njoba siphethe njoba exabana nathi ipower yethu siqalile manje iyayibuka lento ukuthi hawu kunje la kwenzakala ukuthi lo hawu usibani uke wenza ukuthi ethi ufuna amandla hawu kunomkhuba owenziwe yilo lalela kusemahliphihlipini. Ngisazochaza kahleke ukuthi ubani ohliphizekile ngemkhuba ngoba yona ikhona imkhuba phakathi kwayo bobabili, ikhona impela lo nemkhuba eminingi. Lalela, uma ingalawuleki into yabo izongenwa yithi sesilawula ngokuveza imkhuba eyenziwe. Lapho sobe sesidila namadlozi abo ngqo. Ngoba kunemkhuba eyamahlazo eyenzekile kodwa ngoba abantu besifazane ake sibanike ithuba bazoke bethi bayayilungisa lento bazobe beshana ngomqondo. Kodwa going forward ngoba isingenwe namadoda abo ukuzi escalate izosiphoqa. And ukhumbuleke mayisilawulwa yithi so ilawula ngenkani. Inkosi phela emhlabeni ngiyindodana emazulwini. Akusekona ukudlala lokhuya. Akusekona ukudlala. Into yakhona isishintshile yaba toxic. Futhi into yakhona uyabona ukuthi inokuba personal here and there. Yabo sekwesinye isigaba. Ngithi mina leya ngiyayibona kade bethi abantu angikhuluma ngalanto ngicela ungaqali ngikhulume ngayo kodwa ngisasho ukuthi ngisawabona amahliphihliphi agcwele komunye wabo amahliphihliphi. Ngiyabona nemkhuba futhi eyenzekile ngiyayibona. Umehluko, I'm not in a position to divulge everything right now, but trust me kusazonyiwa Show me looking back ngikose emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini and ibeke ngaqala ngeke kuze kusalawuleka. Ngizobe sengilungisa lesimo esiseceleni leyo xabana kwabo. Angifuni ukungena kakhulu kodwa inkinga ile mkhuba le ehlukumeza abantu engiyibonayo komunye wabo. Khona imkhuba engiyibonayo ehlukumeza abantu kakhulu. Mawuthinta into enomuntu ke khohlwa. Kodwa ngoba abantu besifazane ifuna ngibe reserved kancane. Ngibheke ukuthi benze njani. Sengidlulile lapho. Makukhona okunye ofuna ngikuthinte la ngitshele mina ngoba ayikho into engingayithinti. Yikho into engayithinti. Yes, uthi omunye hawu umthandeni uthe ama 70s nama 80s fuck off. King Bhaka uthini ngalokho? Thini ngalokho? Cha, ngiyayithanda ke leyo. Ngoba kusekhona omgqumeni omtshengiseni kwakuthi mase into iba serious emculweni mase beyakhunjuzwa abantu.
kuthi hayi ngoba kuliwa kuyadlalwa indlela ekungcwekwa ngayo kukhona uthi mawuthi uyangcweka bese uqinisa isandla ligcine lopha kodwa ngisho nje emgangeleni ikhona into ngcweka kodwa mase siyaqina isandla lapha ya ngizokutshela iqiniso mina ingcenye yenkulumo yakaMaskandi leya lapho usuke nawe uveza ubuqhawe nomsizwa nokukhombisa ukuthi uyaphambili kodwa kuyenzeka uthi uveza umsizwa omunye umuntu ngampela bese ke lishayeka ngampela ikhanda kodwa leya ngoba uMaskandi iyingcenye yokudlala ubekusadlalwa nothing personal nothing serious izwa ngami uKing Baba uma ethi ma 70s ma 80s kuseyindlela yokudlala umehluko sengenzeka ke mhlawumbe ukuthi indlela adlale ngayo mhlawumbe itiming kodwa lapha nothing personal nothing futhi serious nawe futhi othatha leyanto personal fuck off izwa ngami King Baba fuck off mina bengizosho ifana nalento leya eyashiwa uKhuzani lapha ya elokhuzene radioweni ethi umculo wakhe awuqube nanagogo namqhiliba leyanto yayingekho personal kwakuyindlela yokungcweka insizwa umungcweka you throw those weights ngale nabo they throw those weights bese ya ukuthi ke wena ungcweke itiming yakho uyimise kanjani khona nje isono la ethe umfana engcwekela abantu bayithatha serious wa affecteka umfana and into zami kuhlunga le mfana because bengibona bayamthanda abantu lekuthiwa ubani uMayogathi wakhuluma iqiniso iqiniso namanje okuyiqiniso walona mangabe selixolisa uxolisa kanjani iqiniso uMayogathi wayenza interview somewhere uthi umuntu omvezile umthobisi welanga yanto yayiqiniso and honest umthobisi welanga umveze from ground roots waqala empost uthema yemveza wasebonwa uMbeje waseyatalapha nalo watalapha yayisiyanyuka ibrand yabo kodwa umuntu omvezile umthobisi welanga uMbeje wayengekaza mbone makuthiwa kavezwanga uveziwe uma ebonga umuntu omvezile ukuthi nanga umuntu ongivezile bathi unamanga uMbeje kuMayogathi imbangi and ukugconana kwabo bekubakhulisa bobabili uyimbangi lo awukwazi mawenza interview uyoncoma imbangi yakho uthi hey imbangi yazi ngitalapha kamnandi iyangitalapha yazongibeka la ngiyikhona buphi ubuqhawe bakho nomsizwe bakho uMayogathi lapha wamosha mayexolisa kwangimele yena understand abalandeli bakhe ukuthi bayamthanda kodwa futhi bayamthanda bese yenza samdlalo phatho serious athi nje lalela la uMbeje mina isitha sami leso la emculweni uMbeje ngizomtalapha bengeke mina ngikhushule uMbeje amgcone noMbeje uphezulu kodwa vela amgcone nje athi bengeke ngikhushule uMbeje ehlule ukuyikhuphula yena uyabona Mbeje ngizokutalapha mfana angikhushulanga wena yimina manje ngizokukhuphula Mbeje kwangimela sho njalo thina siyayazi contribution yakhe uMbeje ngapha but ayizo understand kumdlalo angabuye serious ethi ngicela ningixolele ngikhulume kabi ngoMbeje ayenziwa kwimbangi yakho lento awuxolisi njengesidididi abantu abakuthandayo ufuna bakwazi ukunderstanda if u serious noma udlala if abantu bengezoku understand ama udlala noma u serious uyabona bese capitalize ngaleyo nto kodwa ama opponent umsebenzi wawo ukuthi mayisekhulumile uMayogathi bakapitalize ngaleyo nto bashaye
ama-opponent asebenza ngentuba. Ngesikhathi uKhuzani ekhuluma okhosini, ama-opponent kaKhuzani kwakuyilungelo lawo lokusebenzisa inkulumo kaKhuzani uku-attack uKhuzani. Njengoba ekhulumile uMthandeni, ama-opponent umsebenzi wawo wokuthatha inkulumo ishaye kapha. Kodwa kona nothing personal. Nakho nami ngukho ngibhaka kuyahlo ngithi wena onyanyawo fuck off. Ngeke ngizongiphatha mina. Ngeke ngizongiphatha. Yabo, ngeke ngizongiphatha. So manje umuntu bengabe eyiteketi kuyateketiswa emhlabeni bafethu. Mangabe ningayazi ukuteketisa akufanele yonke into uyithatha serious wena. Kuyateketiswa noma usuxolisa futhi, xolisa sakuteketisa futhi. Ukuthi nje awu kodwa ma 60s nani ma 70s ma 80s ngaba yini ngaphandle kwenu. Noma yini ngaphandle kwenu. Ukulibona ibhola elibuye lidlalele yankunzi yakaMakhanya. Ifika isho ibuye ungimpothe yubeke ngendlela emnandi ibuya ngenye indlela ibuyele embhedeni yenza izinto zayo abantu bagcine sebemjwayele sebeyam understand sebebonile futhi ukuthi benza izinto zakhe. There is nothing personal. Uyabo indlela yakhe ukuthi unje yabo. So akuyona yonke into ejudgewayo, kodwa ama opponents ke ilungelo lawo loku-attack. Kodwa hayi ukuthi kuya-attack nawe umuntu ke manje ekumele ukhombisa ukuthi kuyateketiswa nawe usuyatetema futhi. No, it mustn't be so. It mustn't be so. Kusho mina uKimbhaka nginamandla amakhulu ngiyafika nje ngivela lapha ya edamini bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini baba. Angikuphindele ngithi mina angithi yambona umsholozi. Umsholozi ziningi izinto ayayazikhiphe ngomlomo bangazizwa kahle abantu, kodwa ukubona ama-MK ukuthi amdefenda kanjani. uRamaphosa ziningi izinto ayikhipha ngomlomo bangazizwa kahle abantu, kodwa ukubona ukuthi badefenda kanjani. Inkosi yethu iSilo ziningi izinto ayikhipha ngomlomo engaqondile okubi kuphahluka nje ayikhiphe ngomlomo. Babuya abantu bathi bayedi bayisupport leyo nto. Into eyenzakalayo mfethu futhi the more unabantu umholi, you will never be perfect every time and now and then. Kodwa uyabona umuntu bezoyisha into aphinde ayiphinde enza ama-interviews athi hey mina nginendaba nama-80s, uzokwazi ukubona ngisho i-facial yakhe expression yakhe ukuthi this dude is very serious. Iyalwe manje umuntu osho izinto eyidlalela mhlawumbe udeshile futhi uvele khona ingcindezi ethile. Leyo nto is not personal. Mina bengizosho ifi personal. Hayi, that is not personal. Even namanje into asezenzile zama ukulawula isimo uyakhombisa ama-post akhe ukuthi uyawathanda ama-70s uyawathanda ama-80s nani. But mawuyinsizwa kahle umholi akazubona eParliament nje baze balwe kubanga igama elithi I withdraw. Mawucabanga yini indaba empilweni, once wa withdraw njalo uya withdraw uyashintsha ube isidididana. Abakuthathi serious abantu. Awithdraw njalo ngoba into isinqumo sithathile nento oyishilo ba understandisa abantu ukuthi no, it's not personal. Mhlambe bayizwe hayi kodwa ngiyaxolisa phambi kwakusasa khona othi hey wena indaba ongazange udlule ngapha ngiyaxolisa yini ufike ebani 5 minutes late ngiyaxolisa. Xolisa njengesididida axolisa njalo empilweni. Xola mina uKimbhaka, nothing personal. Nawe futhi la ukhona kuyenzeka ukhulume noma yikuphi into ungaqondile kodwa uku-attacker uyiphahlukela nje futhi uyidlalela nje yabo. Ungalindele ukuthi lento izo off ramp abantu ngaphela basebenzise yona yabo. Mina ngikhuluma iqiniso, mina mangafuni ukungizwa mina ngabuka nje mina uKhuzani bembhuwisha thi uKhuzani unje yabo. Lento was not personal. Lento was not personal. Ikhona indlela engayilungisa ngayo futhi lento leya uyabo. Kodwa engayilungisa ngayo ngathi is not personal. Ifana nalento ebishiwo kuthiwa uMthandeni uyawubulala uMaskandi ngokufaka igenre lento was not personal. Kwakuyindlela yokungcweka deep down. uMthandeni ukhuphule kakhulu uMaskandi deep down ukhuphulile yabo.
kwathi why i-album kaKhuzana imnandi impi iphi yona lethi ngena kulayini hayi wena omubi baba cha yakufakela mnandi kakhulu le album le nakhulu le album le kodwa babe ngilokhuza abantu uyabona bebeshayana uyabona ukuthi hawu ngeke kushiba izinto ezwrong but i-album kaKhuzana imnandi album khumbule mina ngizochema mina lana mos ngochema lapho so awukwazi mawusekhaya uyi-80s uthi hayi uthaka ukumthandeni akasifuni thina xa lalela baba unteke lanto was not personal qala yini ukhe ngibhaka mawungafuni futhi ukungizwa foko wayiwena ke manje qala ngakufakela nangisikisi i-cryptizer le noma mhlambe ngideshile la ngoba mama ngisenginqana ukuphuza ukuthi uyaphuza bese udeshile i-cryptizer makudeshiwe lama i-cryptizer oh i-cryptizer phela imama aze lingilethe lawo la so manje angifuni nje ukube ngazi ukuthi kanjani yabo cha sengiyithintileke leyo le nothing personal yabo nothing personal kufuthi okunye ufuna ngikuthinde kufuthi okunye oh nango omunye uthi indaba kaZuma neANC uZuma mhlawumbe ngiyithinte le indaba kaZuma neANC umuntu ofana noZuma ngayichaza eli unepower lamuntu and you are not going to calculate each and every movement ayenzayo ngoba izokudida yabo labantu mawunepower ufika usebenze wena uphelelwe ipower yakhe iqhubeke yona isebenze ngendlela yayo into ebaluleke kakhulu ngangayisho lento ama spirit khona ama spirit alapha kwiANC lawo ama spirit lawo amaqabana alala uZuma kufanele axabane nawo akufanele so umsholozi ngokwepower yakhe uyayi-understand leyo nto ingakho yena akafuni empilweni kube ngazuthi ucabene no-ANC kungcono axabane nendoda noma amadoda amabili noma u3 ukunokuxabana no-ANC uma uxabana no-ANC uxabana nalabo abalele so le yakho uZuma ukuthi kuthiwe manje uZuma ufuna ubuyela ANC ufunani usebenza imimoya leyalala ukuze amandle emkheya ngaphazamiseki ifana noMalema ngibabona nje abantu ekhumta abangayazi mina bethi uMalema this uMalema that uyabona manje baba khona isigaba esifika empilweni bengabe unepower la wena ucathise kuphelile wena wabona kuJesu sebembethelile benze yonke into kwaduma izulu kwashaya unyazi kwadabuka indwangu khona ipower la ibuye idemonstrate khona uyabona la ukhona ama undermine iEFF i-undermine at your own risk baba mina ngibuka uMalema umuntu naye angawenza amaphutha ehlosile angawenza futhi amaphutha engahlosile mina ngibuka ngale ifana nakuyena umthandeni angibuki yena ngibuka ipower ahamba nayo ibakhoze kakhulu abantu kufana noma uzongitshela ngoKhuzana mina uKhuzana ngibuki yena ngibuka umuntu mina othi noma esengenile engena khona kodwa bese fika agobathi hey ngixolelwe madoda ngeke uyenzela ukuthi ngamlenze mayisifike nje yathoba ithi yebo hawu ninjani kodwa hayi ngokusayenza lutho amandla ayo aba activated kanjalo kanti awalo amandla aba activated mawuzom attack zoba nzima kakhulu uyabona nje lento lempidane le ngathi bam-attack ngayo bamnika amandla umthandeni ngeke ashone phansi mawucabanga ukuthi lento yo-16 no-18 izomtshonisa phansi izwa ngami izomnyusa iyombeka to an unbelievable height izwa ngami so mina ngineqiniso ke mina ke ngeke ngilo mina ngishona le ngathi ngiyixoki cha ngiyinkosi phela mina into engiyoyisho ngithi iyabheda le okwazi ibheda ngempela ke lento yabona ngincoma i-album ngithi nanamanje ngisamile i-album kaKhuzana inamandla kakhulu i-album kaKhuzana namandla kakhulu angilonixoki lapho straight bengoba ngimile ngithi inkulumo kaMthandeni nothing personal lapho
Okunalokho yenze kwaba nebhizi imimoya yathi imimoya uyabona ke mawukwazi ukuphendula imimoya ithi kukhulunywe kudedele kukhulunywe kudedelwe lalela baba izwa ngami izonyuka lentwana kakhulu futhi ngeke ngilongigeqa amagula kakhulu nami ngathi ngisidididi yabo kodwa lapho nikho nje emakhaya ngifuna nazi ukuthi sengivulile edamini hayi sengisebenza kakhulu sengisebenza ngezinga eliphezulu edamini kakhulu futhi imanje nje ngibuya khona edamini bengiyolungisela insebenzo yange weekend ngoba zonke indlela ziyali lapho gogo uSkhotheni gogo uMaweni madoda bogogo ngitshelwa yimi uKing Bhaka angivele mina ngihlomeke mase ngingena into kodwa sengingena thina manje ngithi ayilawuleke leyonto ngiyazi vele nina nizoshaya ngathi niyaxolelana mina ngibheka idalwa zenu ukuthi zithini kodwa seziningi imfihlo kunemfihlo eziningi komunye wenu khona imfihlo la izovela khona lezi imfihlo kuzonyiwa komunye wenu zonyiwa khona imfihlo sengizibone zonke lezi imfihlo umehluko angikafuni ukuzisho ngoba abantu besifazane ngangishilo verse ngathi umuntu wesifazane oyinyanga noma umprofeti noma yini uvikelwa yimi ngokwasesigodlweni angikwazi ukuvele ngimnyise uyabona kuthiwa amadoda lawa elala ngabe namhlanje baba ngabe liyabhubha namhlanje kuthiwa amadoda kodwa kwabantu besifazane uyabona ukuthi nami ngeke funa ngisho kodwa babothi ngiyinkosi kunezimfihlo eziningi eziyimfihlo la zwa ngami khona obuzayo ulapha nini mkhulu ngilapha ngeSaturday ngisuke ngisedamini from Saturday masilapha siqala maseqala kuba afternoon from 6 bese kulamula u8 noma u9 ngilapha Saturday ngolwesithathu from 10 ekseni kuya ku5 ntambama kusuke kunabantu abafika esigodlweni abafuna iconsultation abazofuna omakhanda oil abafunani kodwa Saturday le usuku uyosetshenzwa yimi ngalezi zami izandla kodwa mawuya le uqala ufikele kuRocky Ridge bese kuyabraywa kuyadliwa kuRocky Ridge mase kushawa iconvoy sekiwa edamini uma kungabrayanga eRocky Ridge kubraya edamini ngoba vele edamini ngisuke sengisenzile isikapho esilungiselela umcimbi ngoba abakwazi ukufika abantu ungekho umhlatshelo wenziwe if kunipower abantu balandela umhlatshelo engisuke sengiwenzile mina ngiyengenza umhlatshelo wemvana angithi phela mina ugobela uNkulunkulu uma kuNkulunkulu ugobela umhlatshelo kuba yimvu umhlatshelo wani kusuke ngibika ukuba zonke inkinga zabantu abazongena la ePalace yasedamini abaphume bonke kunqotshiwe esizoya nabo kumakhanda stone ngisuke ngikomanda ngomhlatshelo ukuthi yonke imithwalo abayithwele ayisuke zonke ilwane ezilwa nabo azinqotshwe bona nje bafunda ukubekezela mase kuyiwe edamini sekuyothabathwa amandla usuyoqiniswa edamini usuyonikwa isibindi edamini usuyonikwa ukunqoba edamini usuyothwesa umqhele edamini ingakho lilikhulu bayalazi ngakho lilikhulu ingakho nama stepis uyehla ngama stepis uye phansi lapha edamini ngiphendula lothi ulapha nini mkhulu shobe uKing Bhaka uma sesithe siyayilwa lempi wena okwakho bambelela uma unembuzo ngiyacela bhala ku WhatsApp ngoba leyo kufona ibuye ihluphe ngoba ngihlala ngisesigodlweni leThekwini ngisesigodlweni leDamini kanti esaleThekwini isigodlo si underground angingeni nefoni mangiya khona esigodlweni ngiya almost every day esigodlweni
ngoba ngilwa izimpi zabantu ngibheka abantu esebenabo makhanda on la bekhona kuhamba kanjani ngikwenza esigodlweni underground. Iyangifikela futhi ithuba ngiyocela kahle ngoba inkinga ngivumelekile ukuthi ngishuthe esigodlweni underground ngikwazi ukushutha lapha la kunamathali amnyama kodwa ngelinye ilanga mzwane kuvunyiwe kwathiwa ngishutha ngazi kobe kwenzekeni noma kobe sekukholela inye igumbi futhi ngaphansi le ngoba liselodwa igumbi underground bekwabakhona elinye ipower iyo shona kwelinye igumbi kusale la lokukhona manje ngiyokwazi ukushutha ke makunjani sho mina ukingibha ngiphendula lothu lapha nenimkhulu ngoba phela abantu bazi ukuthi mawulapha kufuneka ugqule ufuna wenze yonke into lalela baba okwasemazulwini isemazulwini la kwakhiwe uNkulunkulu odale lezi zihlahla uNkulunkulu odale yonke lento ekhona into nento ephilayo ine reason yokuphila into nento ine reason khona ivinilwane okuyi reason ukuthi azidlane zodwa ine reason into ephilayo yokuphila so uyabona ke bengabe umuntu unepower kaNkulunkulu awuvumelekile ukubulala ngisho ukubulala isihlahla awuvumelekile ngoba kuthiwa imapha amandla wafunayo ngoba noma ngingabhekana nempi yenyanga ezibulala izihlahla mina ngingasibulala isihlahla imini ozowina ngisupportwa na imvelo mase ngilwa ngisibulala isihlahla mina sibulala isihlahla mina onalokho ngenzani ngithi lapho ukhona kwakho itshala imbali akazibabone nabelungu abanemali benembali abayitshalile ufice kunembali eyodwa eyigugu lakhe ngiyonitshela ukuthi kusuke kwenzakalani leyo mbali ngelinye ilanga akwazi ubabone nabantu bedlozi sebe esihlahleni beya kophahla mawucabanga umuntu isihlahla phahla kusona ngaphinda sibulale ngeke ngoba ikhona le wisdom esifikile ukuthi hayibo khona amandla asesihlahleni ngeke ke usubonile kunamandla uphinde usibulale futhi ngeke baba ngeke izwa ngami mawusubonile kunamandla kodwa mawusemncane uzosibulala isihlahla ingakho noma kufika idlozi lakho likiyalela impande ebusuku alikiyaleli idlozi ukuyocebula isihlahla idlozi likiyalela isithombo likiyalela impande ukuthi hamba uyofica impande isihlahlana esenje esincanyana ufika usikhe nezimpande zaso besuza nasesigodlweni kwesinye isikhathi kuthiwe sibeke bese uyashiya esigodlweni bayakwazi abantu abanamandla uyikhe lesithombo lesi bese uyashiya uthi uyabuya asekho isihlahla obushiyile sekukhona umuthi ekuthiwa thatha lo muthi ukuthi wenziwe njani leya mpande ukwenzekeni impande uyikhe nama leaves ne stem nama roots uma ungayazi lona uma ukhonjiswa idlozi nje likhombisa impande esuke kuyisithombo efuna yosika uyinkunzi ke lapha izwa ngami uyinkunzi omunye umuntu oyinkunzi yilo muntu onokuphuphendiza emfethu noma kuthiwa usona isangoma yena uma kukhosa wona inyanga kodwa mawuphuphendiza ngiyaphoqeleka ukuhlonipha mina nalomuntu ophupha eyongena emanzini aclean eyongena phakathi emanzini ngiyamhlonipha lo muntu idlozi lakhe linamandla lo muntu ngiyamhlonipha mina nje lo muntu loyo thanda ungathandi nalomuntu ophupha imali emhlophe ngiyamhlonipha lo muntu phupha imali emhlophe nalomuntu ophupha izitha zakhe ezibulala izinsha ngiyamhlonipha loyo we type yethu sifuna into enjalo zokunqoba kuzungenziwa isilima kenziwa isilima ukawabona ngithi la khona nje abanye babedume ngokuthi hey bayawuhlanganisa umuthi kodwa kwathi sibhekene ngelinye ilanga kwenzakalani esibhekene kwanqoba bani okaNkulunkulu kaNkulunkulu wasuka le emazweni elingovivi wazofika la ngoba ngase ngimile ngithi njengamanje sengikhona and ngihamba namandla ngihamba nengadlangadla ngathi sengikhona normally futhi yaba nesibindi leyankunzi kwakuyasho impela ukuthi yayikade siyithobile uyabona ukuya nje esigodlweni somuntu kade nigejene uyongena esigodlweni sungasahambi kusuke sekukhona imoya ekuthwele
wawayithwala ingane yakho ilimaze kamakhelwane uhambe nayo uthi hamba mntana wami uyoxolisa bazongibulala kulungile bakubulala uzoxolisa ngenhlanhla umuntu bekhombisa ukuzehlisa awulwi naye awulwi nawe nje ucabanga ukuthi niyalwa lapho emsebenzini niyalwa ekhaya lalela la the day uzehlisa iyophela impi the day uzehlisa iyophela impi mhlambe niba bangani mina khona abantu eneshow ukuthi banamandla alingene nabo ngoba kwazi ukuzehlisa siqhumene namhlanje bakwazi ukuzehlisa tshela mina uKingpark windoda mfana bakwazi ukuzehlisa windoda bakwazi ukuzehlisa so even impi kaSikhotheni noma weni uma isalanyulwa womunye umuntu ngeke iziphele mzwani iphela khona oyozehlisa komunye beke wazehlisa omunye komunye kube sekuphelile ngale yapha kodwa makusathiwa ngiyanixazulula xole lanani akazophela so omunye nomunye akasebenzisa amandla akhe inqobe liyapha iyophela mzwana omunye wazehlisa ngoba kubalekile kucaca ukuthi manje ubani inkunzi show mina uKingpark